Sengiphinde ngabuya-ke futhi mbukeli ney'ndaba-ke iy'thinta ezediski, hlala nami ngikuzele nazo. Ngiphethe-ke la iy'ndaba-ke ezahlukahlukene kodwa ngizoqala ngodaba oluthinta kumdlali we-Cape Town City uXhosa Manyana olapha kwi-Kaizer Chiefs kuyona-ke loan. uManyana ufike kuyona-ke i-Kaizer Chiefs ngawo-ke lapha uJanuwari esuka-ke lapha kwi-Cape Town City. I-Cape Town City yamlonisha kuyona-ke i-Kaizer Chiefs and i-Kaizer Chiefs yabe-ke isimfaka lapha kwi-DDC. So lana-ke mbukeli kunama-reports avelayo ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs ngeke ize-ke iyenze i-permanent deal for yena-ke uManyana. Bathi-ke amakhosi awabanga-ke impressed or abagculisekanga ngeperformance yakhe yena-ke uManyana lapha kwi-DDC. Bathi-ke balungiselela ukuthi-ke bemdedele ebuyele back lapha kwi-Cape Town City. And if ukhumbula kahle-ke mbukeli ngawo kuJanuwari i-Kaizer Chiefs yathola yena-ke uManyana babeke sebemfaka kwi-DDC nakhona babemfakela ukuthi bembone ukuthi-ke uperforma kanjani and-ke isethembiso kwawukuthi-ke bazokwenza-ke i-permanent deal and-ke bazomusa lapha kwi-senior team. Nakho-ke amakhosi awekho-ke impressed ngeperformance yakhe, so bathatha-ke isinqumo sokuthi ngcono-ke bembuyisele back kuyona-ke i-Cape Town City. Ngidlule ngelapha kudaba-ke oluthinta uSiyanda Ndlovu umdlalo we-Golden Arrows naye-ke lapha uManqoba Mnqithi ucoach wayo kwi-Golden Arrows. So i-journalist yalapha kwa-SABC Sports uMazola Mlife uveze ukuthi-ke uManqoba Mnqithi uthe uSiyanda Ndlovu udeserve ukuya lapha kwi-World Cup nayo-ke Bafana Bafana. Into-ke show yena-ke le uManqoba Mnqithi ukuthi-ke uSiyanda Ndlovu nje kumele-ke eyodlala-ke lapha kwi-World Cup nayo-ke Bafana Bafana. So injalo-ke mbukela ngazi-ke noma kuManqoba Mnqithi ebegagamela noma ukukhuluma-ke into right, kodwa-ke naku uSiyanda Ndlovu uperforma kahle-ke impela kule season and-ke sibonile ukuthi-ke maningi namaqembu amgaqela afuna ukumsayina ngenxa-ke ye-performance yakhe. So angazi-ke noma ku-right ukuthi eyodlala kwiBafana noma kukho right, ungakhomenta-ke mbukeli ungitshela ukuthi-ke wena ucabangani, ngabe-ke uSiyanda Ndlovu uyadeserve ukuyodlala kwiBafana Bafana noma akadeserve? Cela ukuthi-ke ungazi yizo-ke lezi ndaba ade ngiphathele zona, iy'ndaba-ke nje isematheni ake ngithi-ke nje danke ngiyazibongela.